Građani Crne Gore, evo koliko smo neiskreni, čak i prema jednom sektoru na kojem smo se najviše nadali i ulagali, a to je bankarski, gdje smo mislili da nam je zdrav nogi, taj bankarski, to tržište novca, tako da ga nazovem, zajedno sa Centralnom bankom kao nosiocem, fondom, vašim, našim, komercijalnim bankama i u ovom investicionom razvojnom fondu gdje se nadam da će se transformisati u razvojnu banku. Brojke i dešavanja pokazuju drugo. Dešavanje u ove dvije banke pokazuju koliko je bilo subjektivnog, neobjektivnog, protivzakonitog djelovanja s jedne ili sa druge strane. Ima jedan konac djelo krasi, jedna izreka stara, čini se da je makedonska. Istina o tome će se pokazati da li će građani Crne Gore platiti dopunski ovo što je napravio Katnić sa svojim nalogodavcima, 770 ili 750 miliona ili pojma nemam koliko, ili ćemo jednu imperiju koja je građena u postojećim odnosima zajedno sa režimom biti survala u bestrag. Ali ja ću o javnom interesu. Odgovorite mi, molim vas, pošto ja kao čovjek sa nekom matematičkom logikom se vodim tom logikom. Danas mi imamo kroz ovu premiju prvo redovnu, rekli ste mi da sad imamo, ta fond ima negdje oko 50 miliona, je li tako? Čisti fond. Mi imamo obaveze, daleko bilo, da se survuju sve komercijalne banke i da Katnić uradi ovo, po meni, zlo djelo prema njima, kao što je napravio prema ovim dvije bankama, obavezu od 1.466.697,210 je to bilo na 31.12.2018. godine. Sada se to kaže da je to, direktore, više. To koliko je? Je li to manje? Sada to proračunam 3-4%. Hoćete li, možete li vi da slušate da put i da pratite 2-3 stvari? Ja sam mogao kad sam bio u 4. gimnaziji, ali ne mogu danas, a posebno ne vi u kojoj situaciji nalazi. Zato vas slušam, pita vas pred crnogorskom javnošću. Znači, građani Crne Gore, jedno hipotetičko pitanje koje je daleko puta da se desi. Da se desi, daleko bilo da se desi. A to je da Katnić ovakav kao što jeste počinje da uništava sve preostale komercijalne banke. Vi imate, rekli ste, oko 50 miliona depozita koje ste dobili od prve naplate, od redovnih premija. Obaveze koje bi trebali da ispunite prema ovome zakonu su bile 31.12.2018. godine 1.466,697. Danas su i više. Da Bog da rastu depoziti i da ti sefovi budu što sigurniji, ali ne u komercijalnim, zelenaškim, pljačkaškim bankama, o čemu ću ja u drugom pitanju vas pitati, nego kao nešto što će ići u investiciju Crne Gore. Koliko je to posto, direktor? Je to 3, 4, 5%? Ja ne znam. Znam dobro matematiku, pa ne znam da li su se i logike promijenili. Da li ćete vi sada, imajući to u vidu, i ako ste uzeli kredit, ko treba neko da plaća, a reću ko će da plaća, uzeti diferencijalnu premiju, vanrednu premiju ili nešto drugo? Znači, bit će još veća premija. Znate li ko to plaća? I treba to da kažete. Plaćaju građani Crne Gore. Kako? Zašto imamo najveće kamate na kredite? Zašto od neto 80.000 za 20 godina, iako inflacija veća, iako nam kupovna moć pada,
što znači ne da možemo bolje da platimo ratu, nego još i gore, to ispada 160.000. 150, 140, je li tako? Da li takvih lopova i zelenaša je ikad bilo u svijetu? Odgovorite mi narodski. Ko to plaća? To je samo jedna istina plaćanja loših kreditnih linija i ovoga što nema depozit. Nego će biti naplata još i veća. A gdje su one druge nekakve, da dođe jednokratne naplate, koje se za kredit od 10 do 20.000 kreću preko 1.500 eura. Morate da platite sve ovo. E sad ja vas pitam, ko je kriv za ovo što se desilo? Gdje je ta super revizija? Zašto se zakon o stečaju i likvidaciji? Pa ljudi bre, stečaj ne zavisi, nije likvidacija. Zašto nije izvršena dokapitalizacija? Zašto nije napravljeno na najkvalitetniji način ako neko htio da kupi te dvije banke, imajući u vidu ukupnu stabilnost komercijalnih banaka? To nije učinila država. Kao sa Prvom bankom. Sjećate se onoga vrćenja 1 miliona? Ja vama milion, vi mene milion, ja vama milion, vi mene milion, niđe miliona, ispade 11 miliona. Ili Elektroprivreda koja danas sve depozit drži u Prvoj banci. Ali dobro, zašto ne kažete istinu? A to je da su se zadužili, da će ovo indirektno platiti građani Crne kroz skuplje kredite, kroz manje kamate, ili, hoćete li mi reći, ima li koristi kakve što građani deponuju ono sad 10% više u komercijalni bank? Više ni sef nije siguran tamo. Hoćete li mi reći ima li kakve koristi? Pa idem ja tamo da kažem, slušaj bre, mafijašu jedan, zelenašu jedan, ja sam uložio na primjer 100.000 eura, daj mene 10.000 na to. Nema nikakve koristi. Nula. Zato znam da ste iskusan, da mnogo ste verziran. Kažete, napravili smo katastrofu kada u pitanju su ove dvije banke. Oni su posljedice bili dilova koje su bili između DPS i zlatnog sponzora. Nemam, nisam malo Duška Bežević. Nemam pojma s njim. Želim samo da postaje ko je kriv, nek je kriv, ako je prav, neka bude prav. Pojma nemam. Ja imam svoju društvo. Zašto ne kažete da će to što je Katić napravio platiti građani Crne Gore indirektno? Zašto ne kažete da postoji velika opasnost da ih plate direktno ukoliko tužbe Đevića se obestine? Zašto ne kažete da proces nije bio zakonit? Zašto država nije dokapitalizovala, uzela svoje banke? Mi smo, ako nam i to propadne, pošto nemamo tržište kapitala, onda možemo da se slikamo.